زانا و خوداناس و ماموستا و پروردکار و امام و جواک دوست و مروف دوست، نشتیمان پرور و خزمتکار حجرین کردی. احمد کوڕێ مەلا محەممەد کوڕێ مەلا ئەحمەد کوڕێ مەلا یاسین کوڕێ مەلا محەممەد کوڕێ ئیبراهیم ڕەشکە کوڕێ مەلا محەممەد لە ساڵە 1970 دەست بە ژیانێ کردە لە باژێرێ ئاکرێ. بابا من سيدة مال أحمد إمام سال 1970 لآكري يهاتي دنياي لقبوي إبراهيم رشكبية. السلام عليكم. عليكم السلام. میتونم با باشن؟ دانشمند. ئەحمەد لە ژیە 6 ساڵاندا دەست بە خواندنا قورئانا پیرۆز دکات لە جامعا مەزنە ئاکرێ وەک ئێکەم پێنگاف بۆ جیهانا زانین و زانستی. قرآن لالي بابي خود دست بكر بس بشتي هنجي فقيت مدرسة درس نشدان مستعد هبون اوان درس نشدان. دیفدا لدف بابی خوا وانین رزمانا عربی لنحو صرف خاندیه. بابی ملا محمد آکرهی مهلتا زانستی لسردست ملا محمد جلی زاده لکویت بیاوه زانستین عقلی و نقلی دا ورگرتیه. چونکه برای با زانستا دنصوص شریعت اسلامی به هتا تگهشتن اگه اف دو زانستانه برای با زانستانه بیت فهمه که درست نصوصا نابیدن زور بخوش بوا وانگلك شيدا وانده بوكا استنباط احكامه لآياتا بكتن ولحديثا بكتن جلبر هندي زور او كتب حتى اصول الفقه وكيف قلت جمع الجوامع دائما مفعول الخزمة يخوندي دائما دا مفردات دا بومعينيتن آيات كي داينيتن دا بجد كيفية در اخستنا حكمي ليرا كودي چطوفا چطوفني. ئەحمەد مەلا محەممەد لە ژیە هەرزەکاریدا ئەدویتە گەریدێ زانین و زانستی ماڵەخۆ و باژێڕێخۆ بەجێت هێلە داک و بکاری زۆرترین زانست و معریفەت بەدەستڤە بینیت. احمد کوڕێ مەلا محەممەد ئیمام ئێکانە بوو و بابی ویش هەر ئێکانە بوو سەرباری بە هەندێ حەزا خوندنێ هەبوو و شەیدای خوندنێ بوو و پێناف خوندنێ دا جهێ خو هێلایە و خێزانا خو هێلایە چونکە حەزا خوندنەوی geleko زۆر بووە و ئەvە بوو هەندێک زبریتەوە ئەو خێزانە ئەو لێ پەروەردە بووی خێزانەکە کە چەندین ساڵە خزمەتە زانستی و دینی کردە. فقيه لا لولي ماموستا كينت خوند هر يكي بحسندك ماموسات مشهور بهم حسب اختصاصه عندك نحو بالابون عندك صرفي بالابون عندك منطقة بالابون وجا مجبور بون سفر تكربو عندي افيك يدوية دا اختلاط هبيت نقل طلبة فيرا وبيتون تعارف چه ببيتن ما بين واندا. ئەحمەدێ شەیدایە زانینێ لە هەموو ئەوان جه و دەڤەران خاندیە شەقڵاوە، کۆڕێ، هیران، پەسوێ، زیارەت، ڕەواندز، کویە، دەڤەرە سووران و بالیسان حتا دگەهیتە زاخۆ.
بردر سرکی والگرتنا زانست و زانین و پیگهوندنا زانایت مازن حجره بین الکردستان او حجره وکو سنتره که زانستی و زانین بو و هر حجره که هندک زانایت مازن لیبون اوان زانایا زانست شرعي وزونستت منطقي وهمي زونستين ديكا دونا فقيه دوكو بيب جاهين شلوي زونستيفا لو ما امبينين زونايا كيمينو مل احمد امام اوکرائی چندین حجرات شویا دوکو زانستت خو برفرب کتو دو همو جور زانست و زانین اول گریتو مفویل وان زانایت مازن ببینین. طبعا عائله ما عائله كعلمي بو عائله كديني بو هوا هل سری رایحاتی هر یکی بچوکت خویه بره فکری کفره زانین و علم ببیدن و سیرا بابو با پیرت خود زانی و زانی کده چوا فضل علمی چیه لبروی هنده زور حست کرزوی فیر علم و زانز ببیتنو و زحمتش ببینیتن لطلب علمی. احمد ملا محمد د بیاوی ریچکا ورگرتنا زانین و زانستی دا حوالو هفره ملا احمد سورچی بسمکریو شیخ طاهر شوشیو سید عبدالله سید محمد حسینی بو. احمد کوره ملا محمد امام گلک حوالت خوندن هبوینه بس وکما الوی گهله بون که گلک اشارت پید داین ملا احمد پیسمکری بو شیخ طاهر شوشی بو و ملا سید عبدالله که زور جارا بحث مکومی برادراتی خو ادگلوانه بو مود گراوه. بالنسبة ملا أحمد سورچی پیسمکرا و بالنسبة شیخ طاهری هر دوک لالی با پیر من درست خوندین کچکاتی هاتین حتی ناف مالا مدابینه هر دوک کلمه لحجرش نبینه ناف مالا مدابینه و جب کچکاتی شریکاتی و کچکاتی و پشتینگی وکراش چونه دروه. دیارترین زاناین احمد ملا محمد لدف خاندیه بابوی ملا محمد هیبت الله محمد سعید مفتی ملا افندی مهلتا زانستن شرعی جی لسردست ملا عبدالله بیتواتی لهولیر ورگرتیه. طبعا او زانایت کولالی خوندین اغلب برادرت با پیر من بون و کلک جیدی که حتی سال 35 لزاخوی لالی ملا احمد آکری خوند. ملا احمد ملا محمد گلک شیدای زانین و معرفت بو به تایبت روانبیجی و اصول فقه ادگود روانبیجی مزنهیا قرآن دیار دکت اصول فقه جی ریکن اجتهاده بو مرووی خویا دکت. زور گرنگی بلاغت دا و اصول فقه دا برهنده گوتی بلاغت مزناتی قرآن دیار تکتن و اصول فقه ریکت اجتهاد نشان مرووی داتن و دیار تکتن که فتوا تیوا سر اساسه که درست بیتدان نک سر اساسه که خلط بیتن. جامعه مزنا آکره قطابخانه یک دیرین و پر خزمت د بیاوه بلاف کرنا زانین و زانستی و بلاف کرنا هوشیاریا هستا نشتیمانی و نتوایی احمد جی قطابیه اوه حجره بو. حجره جامعه مازن رولک مازن هبیه بو هوشیار کرنا نتوایی و نشتیمانی که اف هشیاریه گهاندیه فقیین و حجره دا که ببنه کسان کرد پرور و نشتیمان پرور و ویانا ولاتی و نشتیمانی دلی دابید. ملا احمد ادبیتا ملا یک زانا و دانا و آموشگاری کار دناوا جواک کردی دا همو دما کارکتر خیره بو ده اکلا کرنا کریزن جواکی دا ادگود ملا میرادگرین پیامبرانه ادوید بوی رنگ جوان و هجی رفتاره بکن. همی جارو
رول خود دید بو چاره سرکرنا کشن مازن اوید درست بوین چل نوف اوکره یان دفره یان نوف عشیرتان چون که سر و کوزان و کساعتیان و همی چینن و کمالگه ریزه که طایبت الجنوبوید گرد جبر هنده او تبو اگر و هنده وان کشت کمالاتی چاره سر بکن. ملا احمد امام دناوا گوتارین خوادا سرقال پروژین خیره بو مینا نوژن کرنا جامعه مزنا آکری و حجرا فقیان لآکری هفکاریا خلق کم درامت و هجار. الهيفو رمضان و دانو وقت دانو زكاتا هانو خلقيت دا و كسانت دولمند كو هارو كاريا كسين دسكرتو فقير بكن چوهات اف مال رنش خالكو مالما یا یه هوی نانیت پیشن سه چهار جنه که شویره بونا ماند نانه که زور بو اینا گوتی اوه چه گوتی بو ده نانی پیشن اینا گوتی دزنه وی نانه عندك آواره هاتن نك مكتبه هنه الدراني سر كوسيبي البن زيتون كولويري بون فقير بون شنو بون هب خو شو فقي غوسكره فقي شفت فقي برن خارنو و خارنو شيف و بونار حتى هاو بكر بيش نيجي توزيع بون سر هون پرانیا زاناین دوره دناوا گوتارو بازنین زانستین ملا احمد امام برهف دبونو مفا لزانینو زانستوی وردگرد. ملا احمد امام زانایی که زور یه خدان شیام بو و زانسته که برفره و یا زور لالی هبو لو ما همي فقيه و همو طلاب العلم خونزيكي حلقة درسيت رحمتي تكرن و جنوبي تكرن دوكو سود و مفويلي والقرن. ملا احمد امام زانایک خوشتوی دناوا جواکی کردی دا ریس لهمو جداهین هزری و نتوایی و عشیری و نافچهی دگرد کسک راستگو ده هلوستین خودا هم بر زوردار و داگیر کاران زور محبوب ولالي خلقي لالي فقيرة ولالي علماء ولالي طالب العلم حتى لالي رؤساء كسي بالنسبة لي قساوي مردود رد نتكرفه يعني اگه صلحك با اگه مثلا شولك با دائما اشتوتنا لالي طلبة مشورة اللي تكر پشتی ورگرتنا برواناما زانستی ملا احمد امام کار تدریس دکر لبیاوه عقلی و نقلی دا لسال 1945 لجیه 28 سالی دا ادبیتا اندام جواتا زانستی. طبعا إجازة علمية بجني إجازة العالمية يا علمية لا وقتك خلاص كر همو علومت بيويست خلاص كر دي إجازة ورقت هف إجازة لبيغمبري راحتات قتا مجيزة ويهوش إجازة مثلا إجازة دائمة همش إجازة دينا في خود يضافة كين لوين نري را مثلا بابي من إجازة لما وصل ملا عبد الله ورقتي ملا عبد الله بيتواتي لهفليري مثلا بابيري من ملا جلي ملا عبد الله جلي ورقتي لكويه جبر زیرکی و لحاتیا ملا احمد امام زاناین هیت لرمادی و سامرا دا خازی جیدکن کو بچیت لدفوان ببی تماموستا دا کو مفای لزانی ناوی ور بکرن بلی وید گود دی خزمتا گل خوکم. جماعة الشيخ أيوب يقولي ما بيخوشها تبقى لولي ما دادا ليرة مزقفتة كده وكانوا دي فقيه بوتاين دادا فيرا علمي لولي تا قلتي همش عندك ما لولي ورم قلتي همش لولي تفير بين بيش تنجينا چون ملاك لها في ليربر أو نچو قلتي هنا قلتي أسنايم قلتي ملتي من محتاجة كواس ليرة أو كم هيرة محتاج ترى كواس بهم هم قلتي هبن بس قلتي بلكي نهينا لولي من ليرة. ملا احمد امام خودی دهان قطابیه
فیگرن زانا و دانا و دیار لکردستان دناوا حجره ویدا مهلتا زانستین شرعی لسردستوی ورگرتیو بین زاناین بناو و دنگ. حجرة جمع مازن سرپرشتيو زانای مازن مل احمد امام اکلوان حجرين نافدارو گرنگ بون السر آست جهان اسلامی و سر آست کردستان و عراق. لو ما قلق قطابیان الهمی دورین جدا جدا الدیر سردانو و حجرات کرو و تمانه و بو الگرتنو زانست و زانینا و چندین زانایت مازن در چوید و حجرینه. طبعا اوی قالك كيف طلبات هات خدمتها طلبات كر خدمتها علمت كر وجد قلت هر كسي كي حتى وصيت لبابي خو كر وصيت لبابي خو كر قلتي كره من اجا تنانك تنح بيت نيفكي بدا طلبي نيفكي تبخو. زیدتر لپنجی سالان بی دابرین کار پیشنویجی و گوتارخینی و وانا بیجیه دکر لجامعه مزنا آکره پیوندین تندو طول هبون ادگل زاناین مزنین عراق و کردستان و جیهانه. با پیر من زیادتر 50 ساله کار امام و خطابت و تدریس کریه المزیافتا مزنا آکره و پیوندیت گلک تند و طول گل زاناین کردستان و زاناین عراق و جهان ده هبونه و هر وطف گل خلق جواک آکره ده هبوه. البرهند زور جارا دارولک کارگر هبوه الچارسریا کشان ده و آخفتناوی یا گهلک راب و جلای همو تخوچین آکره و. ملا احمد خودی پرتوکخانه یک زیرین و دیرینه. ده همان دمدا دست نویسینا شعری جی هبو به تایبت دمیانا هلکفتان دا شعر اتنویسان. با پیر من رحمت خدا لبیت زور شعر هبون و تایبت الهلکفتا دا مثلا المناسبات هلکفتا آوا کرنا دوباره آوا کرنا مزگفتا مازنا آکره چند بیتک شعریت پیگوتین و هر وقت برادر کیوی نزیک امر خوده کرد و به هلوتن بگوتی شیخ احمد سورچی سید عبدالله برادر توی که امر خوده کرد بنا شعرت به هلوتن گوتین. لسال 1941 بابی وی کوچا داویه دکت. ملا احمد ادبیت شنگر باب خواه ادبیت ماموستا و امام و گوتار بیش لجامعه مزنا آکره لویدمی گوتار به ازمان شیرین کردی ادخاندن. طبعا وقتی كهاتي و رأسا شونا باب خو اهلیت هبو عالم بو بس هشتا خلاص نکر بو كرا شونا باب ويدانا تدريس دانا درس قلت فقيا وبو إمام وبو خطيب. باب دم نخوشیا گران معنا یا مرنه که هست بتکرن ایدی هنده خلاص ده نامینید خلق خزمتوی همه داخل ملا محمدی کرد که خبری بتف کروی ملا احمد کروی که بته و دا آماده ببیتن و ببینید نخوشی دا بس بابوی حس نکر بیتا و چون که وی زانی چوی بخوینیتن و البرف خوندنه نویا خوندنه و بپچریتن و بیتا و حتی هکی هاتیا و امر خوده کر بو تازیش را بو هنگی هاتف آکره. ملا احمد گلک دجی ندادی و ستمکاریا رژیما به عصرات وستیا. خودی چندین هلوستین برچاوه لبیاوه جرأت و جسارت دا. با پیر من رحمت خدا لبیت مروفه که زور آزاب و برگری کاره که سرسخت مافن خلق ظلم لکراب السردم رجم بعث اکل کرملای که آکره پیوندی بشورش وکر حکومت عراق بابوی ملا فاضل آکرهی دست سر کر
داين لولي ليرة مناقشات تكرن خاصة وقتی که شر ایران و عراق بتر وضع ما نخوشتر بو بشتینگینا من خطبه بخونه و طبعا ما چجور دعا نتكرن بو رئيس عراق هندك لزاناين أزهر سردانا جامعة آكري دكن ايك لوان زانايا محمد سليم شربيني بو دم 2 هفتيان لدف ملا أحمد اتمينة داكو مفايل السربو راوانيا خاندني وربقره ما بين طبعا بمفيد قرابة قوتي علاقة هبو طب ما بين كردستان مدارس كردستان دقل أزهري دائما زيارة تكرن علماء أزهري بكردستان تشو هفليري وشو سليماني تقريبا ليرش مدرسة بو هاتنا آكري 2 هفتيا ليرة بو ميواني وي بو وقتی که درس تو گوتن دارونی تخاره وش خودت درسی حتی خلاص بو پشت اینگین ناف طلبه دارونی تخاره سوال طلبه کد طلبه دا سوالی کن اعراب کلمات و آیت و اوانه همو زور به یه معجب بو ملا أحمد إمام بيكول دكرن نزيقبوني بآفرينيت دناف برا مذهب الشيعي والسني دا السردونت جرنجو ميفونت جرن كسردونو مال أحمد إمام كري جورك الجورو تتفاجرون كمرجع الشيعة الكاظمية سردونو رحمتي دكت وادبنا ميفونت رحمتي و دانستاندنه که زانستی چید بیت نوف برا زانای مزن مل احمد امام و مرجع شیعان السبارت بابت نکاح المدعه امجد زهاوی زاناکی کرد لسال 1943 مفتی عراقی و سروک زاناین آین اسلام ادگل ملا محمد قزلچی به سردانك فرميهات بو كردستاني و سرا ملا أحمد إمام ددن زور نامنو كال بردست ما دويت هين الارشيف ويت موينة كزانان كردستان نامه بو هنارتينا يان برادر توي نامه بو هنارتينا و نامه بشوي كي وطف جوان دارشتينا كأنما قطابيت قال ما مستخوي طابيت چونك رزكا قالك زور هب ولول دفوانا دا اكل والنامه اول بردست ما هبات الله مفتي كابو هنارتيا تكستو نوكايا البردست ما ويا محفوظه كبشوي كي وطف بو دارشتي معناه كأنما قطابية ديال ما مستوي خطابيت نك ما مستوي ويا بو قطابية خطنيريتا قلت ما بمن قلت والله مهات بون كنت زيارتك كاينو او كاين بلي قلت يا ماتن كو بسر تازي حال بود او ملا محمد قزلجي خلق سليماني بو اويش امام بو له اوير انك لبغداد اويش عالمك بو لعلماء بغداد اف زانای خودی روشنبیریک بلند و زانستک زور خودی پیگهک جواکی بلند نوتو 6 سالان جیان دکت لبرواره نهی ایک 2013 رحاویا پاک و جوان ودگرتن بو بارگای خدای مزن او رجا و غرکری تازی و ماتمینی کفته همی مالت آکره و کردستانی و خلکک زور داغبار بو هرچند گشو هوای که زستانی و بفر بو بلام خلکک زور الهمود تا خودشینان کن بونه و داکو محبت خو وفاداری خو دیار کن بو ویزانای مازم خبر وفات وی زور تأثیر بو هم سر خیزان ما چونکه دزدان و مزن خیزان و افرو اللي هو کاریگر هوا البلاف کرنا زانستی و اسلام اکیامیان رو و خدمت فقی و مدرسه کریا زور کاریگریت مدا کرد بس یا دل خوشکر او بو که وی دیف خورا معنا جیانا که دیگه دست بکره وقتی که چوی طبعا حضارتی که منظم بو ما وکو عائله و بو خلکی منطقه و ما بستاکان هما وکی طبعا المرتيات يدخو كنفيسينا وبحث كرينا